Ja sam doktorica Popić, Jelica Popić, ravnateljica sam učilišta Lovran, ustanove za obrazovanje odraslih u sektoru zdravstva i zdravstvenog turizma. Danas smo baš imali posebnu priliku da primimo jednog poznatog nogometaša koji već zapravo veći broj godina dolazi kod nas, uvijek zbog istog problema, ima nestabilnost i ima često probleme sa koljenom. Tako da smo danas, eto, uz doktora Mile Usnića, koji ovdje radi drugo mišljenje i tretmane kiropraktike, ujedno i voditelj tečaja, manualna medicina i kiropraktika, imali priliku vidjeti kako taj tretman izgleda i kakve su preporuke njemu za daljnje liječenje, odnosno tretman njegovog problema. Od jučer je nastao taj problem, imali smo jednu utakmicu, ja kako sam trener u mlađim kadetima Rijeke, onda smo imali jedno zagrijavanje s dečkima i kako sam išao pokazivati jednu vježbu, napravio sam unutarnju rotaciju, koljeno išlo na van i ostalo mi je koljeno blokirano u tom položaju. I onda jednostavno mi ostane u tom položaju i to i boli i ne mogu ispraviti nogu do kraja, tako da mi je lijeva noga zadnjih dana poslužila uopće da hodam i da nekako funkcioniram, ali dok nije došao danas doktor nisam mogao stati na drugu nogu. S jednom nogom čovjek teško funkcionira, nisam mogao ništa ni voziti, ni hodati normalno svakodnevnicu proživljavati, tako da mi itekako puno znači, ali opet znam kakav je to osjećaj jer me već doktor 10 puta me spašavao od tih stvari, 10 puta mi već ostalo blokirano koljeno i evo danas sam došao, ja mislim taman 10. put i nakon 5 sekundi mi je ponovo napravio manipulativno ono što on jedan od rijetkih koji zna napraviti i opet me doveo u situaciju da mogu normalno funkcionirati. Zabolilo, jel? Sigurno da je prethodila ozljeda hrskavice koju sam imao veliku, to je sigurno prethodilo tome, samo je meni doktor rekao nakon drugog, trećeg tretmana kad mi je to napravio, obavezno odi na artroskopiju, znači na kirurški zahvat, da točno uđete u koljeno i da sredite to. Ali ja poslije 2 artroskopije, 3. put mi se opet ponovilo da mi koljeno blokira u toj situaciji, tako da nisam uspio ni kirurškim zahvatom riješiti taj problem. Ali sva sreća, imam tu doktora blizu koji mi već to pomogao 10. put, ali sigurno da moramo naći rješenje da se to više ne ponavlja. Jer opet u svakodnevnici se koriste određeni pokreti na koje čovjek ne može utjecati i onda se dogodi da mi u toj poziciji ostane ova noga blokirana. Mehanizam nastanka ove ozljede je bizaran, kao što je ovdje bio bizaran. Dakle, svojim kadetima na treningu je pokazivao kako sa unutrašnjom stranom stopala udariti loptu i u tom trenutku je njegovo koljeno ostalo zablokirano. Bilo je blokirano jedan cijeli dan i eto, na sreću, uspjeli smo ga deblokirati. Morate znati da deblokada ne mora uvijek uspjeti, a to opet zavisi od vrste ozljede meniska. Ima ih nekoliko vrsta, ima nekoliko vrsta načina na koji zapravo pukne i ozlijedi se menisk i od toga i zavisi da li ćemo uspjeti napraviti manipulaciju, da li će ona biti uspješna ili neće. To je nešto što smo mi naravno učili na našoj specijalizaciji iz ortopedije. Tu istu tehniku koriste ne samo ortopedi, nego i kiropraktičari. Srećom, i ovaj puta je bila uspješna. Ovo je klasični primjer zapravo uklještenja koljena koji je izazvan hipermobilnim vanjskim meniskom. Ovaj pacijent je već bio na artroskopiji i menisk je pronađeno je da je menisk potpuno uredan, cijeli, međutim je hipermobilan. Kako se radi o mehaničkoj ozljedi, tako je i način rješavanja takvoga problema mehanički. Dakle, posebnom tehnikom manipulacije, koja je nama ortopedima svima dobro poznata, učinili smo da jedno blokirano koljeno postane opet pokretljivo i bezbolno. Vidjeli ste da je on nakon toga, nakon manipulacije, mogao normalno hodati, da nema bolova, ali ne samo da je mogao hodati, nego i trčati. Nažalost, mislim da ovo nije zadnji put da je Ivan došao na manipulaciju koljena, jer
to će mu se opet dogoditi, sigurno. Pa nakon deblokade smo pregledali pacijenta manualne tehnike, odnosno pregledali smo mišićnu skraćenost da procijenimo koji su mišići skraćeni i na koji način bi mogli raditi određene tretmane što se tiče fizioterapeutske tretmana, manualnih tehnika. I zaključili smo da je desna strana definitivno ima skraćene mišiće rectus ili tractus iliotibialis i rupture na toj desnoj strani kvadricepsa femorisa, koji ujedno isto tako ograničavaju samu sposobnost koljena u punom obliku pokreta. Također smo zaključili da su je i druga strana isto su skraćeni mišići, međutim ne toliko kao na desnoj strani. Što se tiče tretmana, bi definitivno bio nekakav pacijent na kojem bi se mogli raditi tretmani manualnih tehnika. Što se tiče postizometričke relaksacije, trigger točke, cross friction, na taj način bi se opustili i relaksirali mišići i definitivno bi smanjili bolnost i mogućnost možda i ponovnog uklještenja. Potražnja za kiropraktičarima i terapeutima, manualnim terapeutima na tržištu rada je velika i sve više raste. Znači, radi se o pojedincima koji su po zanimanju fizioterapeuti u svim razinama obrazovanja, kineziolozi, doktori, koji žele na taj jedan prirodniji način, rekla bi, ali vrlo efikasan, rješavati tegobe koštano-mišićnog sustava svojih klijenata. Znači, radi se o pacijentima, o klijentima koji imaju razne bolove, uklještenja, da li je u pitanju križabolja, bolovi među lopaticama, bolovi u vratu, u ekstremitetima, kao što ste vidjeli sada koljeno, znači zbog blokade u pokretu. Taj problem se može rješavati metodama manualne medicine, odnosno kiropraktike. Tako da sve više, znači bilo da su privatnici ili rade u sustavu, pojedinci iz, rekla sam, struke medicinskih zanimanja žele naučiti ovu tehniku. Imamo srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute, osim za fizioterapeute i dentalne asistente, ali i još neka zanimanja za područje zdravstvenog turizma i wellnessa. Tako da, što se tiče samog tečaja manualne terapije kiropraktike, on se odvija kroz 3 modula. Znači, kroz 3 dolaska, u svakom se, kroz 3 modula po 2 do 3 dana, u svakom se obrađuje određeno područje. Tako u prvom dijelu je donji dio kralježnice, znači križabolje, zatim ide grudna kralježnica, vratna kralježnica, ekstremiteti. Cirka im je potrebno 6 mjeseci do godinu dana da svladaju tehnike manualne i kiropraktike, naravno uz puno vježbi između tih modula. Pa tečajevi se u učilištu Lovran održavaju redovno, 3 do 4 puta godišnje, a osim u Lovranu tečajevi se održavaju u Zagrebu i Dubrovniku. Tako da je prvi sljedeći tečaj upravo sljedeći petak u Zagrebu, znači 22. 23. onda ponovo u 5. mjesecu u Lovranu, u 6. mjesecu i nakon toga u 9. mjesecu. Htjela bih još naglasiti da tečaj kiropraktike ne obuhvaća samo manipulacije zglobova, nego je to kompletna manualna terapija. Znači, osim doktora Mile Usnića, naša Jelena koja asistira, ona poučava na istom tečaju tehnike mekih česti, cross friction, funkcionalnu masažu, jer većina pacijenata dođe jer je, eto, ukočilo se koljeno ili su uklješteni u leđima. Međutim, ponekad problem ne mora biti vezan za subluksaciju zgloba, tako da naši polaznici na tečaju nauče ne samo manipulaciju, nego i mobilizaciju zglobova, ali i tehnike za meke česti. To je ono što mislim da nas čini malo jedinstvenim, da na jednom tečaju zapravo mogu sveobuhvatnu manualnu terapiju sa više tehnika, više metoda naučiti. Dakle, učilište Lovran svoj koncept rada inače je koncipiralo na način da imamo dualni sustav obrazovanja. Znači, svi programi školovanja u učilištu Lovran
su organizirani na način da je unutar škole i Ortostan tvrtka koja pruža usluge. Tako da svi naši nastavnici, voditelji tečajeva, pa tako i dr. Mile Usnić, na istom mjestu, na istoj lokaciji pruža usluge i podučava, znači poučava, nastavnik vodi tečajeve. Tako da u ovom prostoru jako često, nekoliko puta na dan, imamo pacijenta koji dođe po drugo mišljenje ili dođe na kiropraktiku ili na neki od manualnih zahvata, pa i drugih usluga koje se u okviru učilišta pružaju. Bilo da se radi o masažama, o kozmetičkoj njezi, o fizioterapiji, kiropraktici, kineziterapiji. Eto, tako smo se organizirali kako bi naši učenici bili što spremniji za tržište rada. Znači da imaju učenje u realnom okruženju.